lebitso la ka ke Mathebe Motseki ke ga matlotlo a mogolo wa mokgatlo ona wa Leposa ka pela commission ke gola taba tsa commission e tlile tsa e ba le motlolo wa qalong goba ke gopola go professor Nkosamahao ha na ngwetse a go kopa re lo hlaga ka pele go commission o tlile a ngotse mabitso a batho a ba go kopa ba ka pela commission ba lo emela Leposa ile a batla re makatsa haholo empa he ka pele modi ya molla moaga ba gore a endati Leposa mona ha re sebetse jwalo Leposa ke lona le ntshang boemedi rona ke mo mamba tla le emela mme ula ga ba ka neta ana nela phoso e wa yentseng ke la ka ba e mong a kgethwang ke mokgatlo wa haeso le koliki ya ka hona ka lehlakoreng la ka le lona mona hore re lo ema re be ditaba tsa bona ka pele go commission eo ya Professor Nkosamahao re ile ka mo o fihleng wa rona ke fumane yena Professor Nkosamahao le letona la sepolesa Mema Moipone Senauane le ntate letona Kemiso Msenene ha re ne re kena ka mono ntate Professor Nkosamahao ke gola re tle re hlakise Basotho hore ditaba tsena re di beya ka jeno re le jwetsa hobane re a we hore reporto ha e ya hlaisa ditaba tse buuweng ka hare ho commission ho hana ke ka hona re re lona le tlo tseba hore na ka hare ho commission re buileng professor o re butsitse eng le tseo ena a di butsitseng ha o no ka nana go dipotso tsa hae mohlomong ke tseo a bona e ka ba ke tsona tse re ba ka mo hlohliletse ka tsona ha di beya ho hand executive reporting eno no e bileng teng taba ya fihleng a re jwetsa yona ka mona hore commission ke ena e thewe ke mohlomphe itona kgolo e tlo bua ka taba tsa ho hloka botsitso ka hare ho LMPS mme bula bua ka gore re bolele na re le Leposa taba ho hloka botsitso ka hare LMPS na re nka ile ntwe teng ke ile ka hlalosa jalo ka ke go hore LMPS e na le botsitso problem ke botsamaisi ka bolaodi ba LMPS tsela eo sepolesa se tsamaiswang ka yona ha jwale e fapane ke tsela eo sepolesa se tsamayang ka yona hobane re tlwaetse channel ya ho tsamaisa e thewa ho commissioner e tla ho di-deputy tsa hae kwa fihla tlase di-deputy tseo ka ho fapana wa di-office tse di fuweng ha ba e mong kwa strategic e mong kwa operations a sebetsa ditaba tseo kaofela empa hona jwale ntho e bonahalang e etsahala DCP CID is an administrator ke operations ebile hape ke ka mafokisi e le hore taba ya tshebetso go bonahala e sa tsamaye ka tsela eo e tlamehang e be e tsamaya ka teng ke yona problem e re nang le yona ka hara sepolesa ya ba ho bua ka taba ya hore na re tla dumela ho ha se taba ya ho baneng commissioner a sa tsamaise sepolesa hampe empa ile taba hore re na le dipolitiki ka hare ka re a endate ya dipolitiki ha re tsebe ntate o ile a hlalosa hore is a politician ke motlatsi wa mo etapele wa party ya ADC ba ba le kopano beke e nngwe le moetapele wa DC e le ntate Mathibedi Mokgothu le bola e hlalosa lwana mme always ha ba le ka hara phuthego ntate moetapele wa DC o mo jwetsa ka hore a tlose ntate Modibedi ditulong jwale o bona re qolla matla ho ntate Mokgothu hobane ke yana bua ntho re bua language e tshwanang le ena ke ile ka latela ka ga tšhintate ha ke di tsebe ntle le hore ke tla khutlela morao ko botsa ba haeso ona ke lla ka taba ena hobane re bona tsamaiso e sentle ya organization eo re sebetsang ka hara yona a ba bolela hape hore na dintho tse tse re llang ka tsona ke tsona lebaka le ne le etsa hore re tshwarise commissioner na ya ba ke a botsa hore ntate commissioner ga ona tshwara neng ke mang a ba rona ha re tsebe ha masolana a tletse toropo ga ga re ne re a bone ntate wa rona masola ha tletse toropo a re masola ha no ha tletse toropo ke rona ba neng ba tshwarisa commissioner ka hobane re batla DCP e mong a tlo beuwa bono commissioner a tswa ho bua ke gola go latla itutubatsa hore taba tseo tsohle di ne di etswa ke Leposa le commander of LDF le deputy commissioner Makgarilele go leka ho tlosa ntate commissioner a ditulong ke le ga imakalla ka nnete ka makala ka ga tšhintate gona ha re tsebe re le Leposa because le sepoleseng man ha bo bona go lantshwa memo o bontshang hore taba ya go commissioner ga bona a tshwego le deputy ya hae ha se nnete empa ntate o di a bontsha ba ke nnete taba tseno le di tseba hantle mme taba e hleng le sebeletsang le mokgatlo ke hore e be neneng le bona commissioner a tlositswe ditulong moo ile ga ilatola ka nnete jolo ka hane ke emetse ntlo ya haeso ya baneng ho boela ho bua hape ka ditaba tsa dipolao tsa batho ke le ka ho bontsha go ntate ha ya tlwaeleha bothata e hlile boteng ka ga organization ya rona ha e baneng
Basotho ba fella matsogong a rona ka tsela ena e tjena mme ke taba yane ke ileng ka e hlalosa ke le Mafeteng ke nna he se buisana sa Mafeteng ba ka tsuwa ke tlile ke bontsha hore mapolesa ana a habo rona ditho tsena tsa leposa ha eba neng ba fetefetswa mosebetsing bohloko ba bona ba tlo bontshetsa ho lona hobane ho bokamedi ba ka ha ke tlo kgona hore ke ntshetse bohloko ba empa ha ke fihla ho wena ke tla bontshetsa e le yona ntho ne rella re tlo sebeletsa setjhaba jwang ha o le tjena ke ile ka leka ho bontsha yona taba eno hore batho ba pelo di bohloko jwale ba fihla ba ntshetsa bohloko bona ho setjhaba which is wrong mme ebileng ka batla hore re thuse hore na sesosa ke eng sena sa taba ena e etsahalang hape bothata bo teng ha o nkuwa dikgato tsa molao ho bonahala ho kgethollwa ba bang ba siuwa ba bang ba ya hae ile ka mo fa mehlala hobane re batho ba tsamayang ka ditokomane re le leposa ebileng re makatsang ke hore mona ditokomane tsohle tse re mo fileng tse coverang ditaba tsa rona ha diyo ntho engwe le engwe ne re mo fa yona re mo fa yona with documentation ntate o ile a bontsha hore a se le taba eno commissioner ga se yena ntsa bolaya batho ke ile ka botsa ho ntate ke nnete commander of LDF wa mehleng ke yane ka mane ka Toronto ha bolaya mang ka mang empa tlasa tsamaiso ya hae ho no bonahala batho ba tlasa hae ba etsa ditaba tseno mme ho nkuwa ho laetswe ke yena o e fapanyolla jwang e ya sepoleseng mo mo ka me di tlasa hae ona re le basebeletsi ho bonahala ke etsa ditaba tse sa amohelang tse sa tshwareng setjhaba hantle ye ya highway ya gola jwang o le a bontsha ba ha le ha makgotla a sore le thwa sore ke yena molato ha hona mo ba ka monkang ba le molato ya ba ke re ntate ke ntse re ene mona re ntate ha sebetse le rona hantle ya bobedi mapolesa ke yane ha la nku a fihla be wa PTC mapolesa ha sa le PTC ka ho tloswa ditriking tsa bona ba thetswa ho thwe ba lo sebeletsa taba tsa police day ha ba fihla mane ba amuwa difono ba thotshaba e leng ntho ntse tshwana le etsaetseng ka masole ka maha empa e le hore mona ka lebaka la hore le posa le teng ke mokgatlo itse ha mapolesa wa sa kwa le letsatsi ka ofela a mo difono a sa fumane ka mo ka ba mokgatlo wa rona o tlola matjato ho go bonela o ka ba lokolla jwang ka maha mme re botsinyewe e teng ka pela lekgotla ka mane ka High Court of Lesotho e le hore taba tse re di buang tate ha se diketseletso re ntse re mo fa ditokomane re jwale mona re bua ka motho e re reng ke moetsi ho fapana le eo ho no boetsa batho ba pela hae re boetse re bua ka taba ya case ya motho eno 20 sele Mandela ya hore a nkuwe mane e re tsebang ke dikoliki tsa rona ebe o iswa mane mana yo shapuwa ntle le lenyewe ya letho mo re fumaneng bula ba wa tsebahala hore yena monga rona o ile a etsa bonnete ba hore a bona hore o fana ka motho eno go Mandela a fane ka mole jwale ebe Mandela o tla shapuwa a etswe dintho tseno case e butswe ile ha DPP kgahlano le monga rona mo o bontshang hore e hlile ditaba tsena tsa Thisile di ya moama mme case e khutlile ha e tlameha ho ya ho investigator e dutse ka ofising ya monga rona e le hore ntate re e hlile ditlolo tsa molao tsa dipelaelo ho ntate monga rona di teng mme re kopa hore a emelle ka thoko hanyenyana a etse investigate ha di case di fedile a tle a khutlele ka hare ho mosebetsi ke gola ke tsene tsa dintlha tseo di beileng ka pele ho ntate mme re dira ba maswabi hore ha ho le lengwe ya ditaba tsa rona tse hlaileng ka hare ho tokomaneng e makatsang go fela go hlaiketsa hore le posa le bonahala mohlomong le kentse union ke gola o le a e bua le rona ka moo a bontsha hore ha re na matla hore re ntse re bua ditaba tse le tsa hore be re tsa ka di-promotion ile ka hlalosa ka pela ho ntate ke re ntate ka 2018 ho ile ba le promotion ya bane re kenya nyewe ka lekgotleng ha re se re kentse nyewe ka khotla commissioner ya rona monga rona o ile a na wela kenya case e jwalo ga rena matla re le leposa hore be re ka etsa dintho tseno ha rena le constanti ho hanga ga le ka sepolesa mme le khotla le dila re a hlolela hore re na le constanti ke taba tse dile ka ditsa professor Ntlosa Mahao tseo ya ba ga tshilo khotla leo le mo le la hloletseng ke tlo e hlakola ntwe ke ile ka mo botsa nna ka re professor o tlo e hlakola ka botlo nka aphili mongaka ula ga ihle ke tlo e hlakola mme ka nnete go ya ka summary report ya nka bona go ihle ona le motho mo tla o tlo bona go etswa ding imane le poseng mme ke a gola e tla hlakola mme tlo bana la nehelo sotho mona ha ka hlolo ya lekgotla e fihla e hlakolwa fela e sa iswa aphili ke kopa hore ke ise marapo ana ho monga ka ntate mo di kakaretso ke a leboha ke tla leka ho matha ka lebelo ha ke ya ke shebile ditaba tsene re fane ka tsona
ka pela komisi mme ha ke tloa komising jwale ke tlotla ke tla ho komisi ka boyona bimba re ne re ila ka thulana le di-memo tse ngata jwale re mapolesa ka tle ka hladi gore communication ha o ba le taba e amang ditho kapo ditho tsa phethahatso tsa mokgatlo mapolesa a tlo go fa communication e jwalo mme ebe ya liga ebe re a bona gore go ba le morero wa gore di-membera tsa executive di dile go mosebetsing mme mapolesa a mangata kapo ditho tse ngata tsa National Executive Committee kapo the National Bearers ba ile ba thola mangolo a representation re la ga ruta ntate le tshepo ga ruta the former commissioner Motlakasa and appreciated re na le the current commissioner kana kwana tsa distructure tsa rona le gore le phosa ke mokgatlo wa basebetsi o sa laolweng ke mang kapa mang o sa ikarabelleng ho mohiri mme re agola ditaba tsena ka tsela e nepileng in law ha gona moo re le mokgatlo wa sepolesa re lwanelang the command and control of the police force. We appreciate the command and control of the police force ke boikarabelo ba mookamedi wa sepolesa. We also want him to appreciate, including the government, when it comes to the issues of the welfare or your spiritual cause. We draw a clear demarcation line against that. Now, how many get out of Haya like a Tabali, how Ulele, member of the executive? Including the Badin and Kodamla, Hongola, to Napoleon Fika de Taba. Hobana Hala, Lintry is for an intervention. Caras police. Me, Mabaka, Canapu, Mahore, and Villaga. Raskola police authority. Una le mocha o wa fika le ntate Ramos. You will appreciate gore le monsa ba go fela in this coalition government. Fela ma police mona kana le matona a 5. O tla bona gore ka 2017 ya ba mema moghe. Ha tloa wa tla ntate Prince Marie. Ha tloa wa tla ntate Mapese. Ha tloa khwata ntate Mogamotse ha tloa le ho ke di mema mponisi na bua taba ena o eme ho le mane fela when you assess it tla bona hore organization ina ina le problem. Now ke batla ho ita di tsena ka tsela eo ke ne ke ngotse ka yona mona ha re ne re lla bemba re bontshitse ka pela ntate Prince Marie ha le hana le tlola police ga bua le ntate le tona mapesela mme era ba go utlwa a le ka go kopanya le commissioner ga mbili empa eo a hana mmuso o tla o solfa taba ya chain of command go tloa ka police authority tla tlase ba kgetha hore ba tlo sele tona ka mo go tshwanang ha o na le problem pa ke tla o sia commissioner ga le ya principal secretary go tlosa principal secretary. Mme ka nako eno bothata bo no bo le teng o hore bookamedi ba sepolesa bo no bo re go bonagala o sena mo PS a teng ka bolao. And we said you can go and traverse all pieces of legislation te buang ka maka ha ona mo tlo bona PS a ba fa ka bolao. So e ba for ina e teng wa polisi. Now so kanete ke la ka thebele teng ba tsa gona hore re bona taba ena ya hore ha gona le ka dipakeng tsa ofisi ya letona le ya commissioner of police kana go ebe ha o sebetsane le problem go tloswa minister ka bo PS e ga ba kela go le compromise le kala la police ke la hopola bin ba ka hore ka 2017 ha commissioner le ba ka ta o twa le ho kena the current commissioner ona le mapolisa ila ba le ya mona exile
e mongwe a bona o ile a tla wa assistant commissioner o ese le senior superintendent ke ntate Sulu letona minister Madiere minister Mapesela ba tluile mona ba South Africa ba lo lata le polisa le ha fitla ka pela Sadake ba ile ba botswa go bokamedi wa sepolesa go do you have any case against this officer ba ga kana yo ba dumo go tsetse mosebetsi le tsatsi nna nna le tshumi a se go tsela mosebetsi for no apparent reason ha ke tsena go fitile ka judi ka bodine go gona on tsa ja don't know contract ya deputy commissioner ka the most senior ya fela ka mono ka mala settlement ka dinga mo ka ntlo ka le kale ha tla me go tla mosebetsi commissioner ka mphane ba mosebetsi tsole we are going to the government go ba interview ba hlole tsole le teng ba utlwa bohloko ga ka bona the current commissioner I interrogate the former commander ka mo is governing through discipline authority go na ga mo shebi now ge go ela eng gena le deputy commissioner the assistant commissioner sela ba belwa ka tlhoko mosebetsi ba ne ba belaela wa tla mola e mongwe wa bona case ya bona e ka ta o kha we stand to see ka bi ka la ubi go na le ena eno ba mhanela go tla mosebetsi ge ba le another person a ntwa another secondment or special assignment obviously nyam konto na go secondment ya if you don't draw of a clear directive reinstate the office of get that thing that office is not working. Should we say this government is in charge? We are not even saying explicitly, but we say we suspect. The former commander and we get that discharge. Cannot try no possible. Casing e la ka ba ke la taba mona e tseng ha go tlamela ba di inauguration ya ba medical law fika thumi taba ene ne se ka go la taba ta go rapo ha ga se ke le ka tla commission tsale re sheba the circumstances lo go gona team ene ba ka case ya e crucial ya ka rona ya khalleso a degree of participation. In fact, others have benefited from the fleeing. As a result, this is a mere allegation against a sergeant, inspector, senior inspector, superintendent, if you like, assistant commissioner. We are at the head of a law enforcement agency in Lesotho, at the helm. It is not true. We are not going to say we are conscious. But we are saying in the face of those allegations, se kalokalo e ka ranta te aka emela ka thoko nya we ke di ba ke rata se buile sa bo tata o re ha gona motho aka o duma mola mme le gona ga le posa we subscribe to that go motho ye mong le ye mong irrespective of rank and power aye magotleng ha e batla ba tswa lo di mosupa ga e go case is so crucial. Obani wale involved taba mema mjaho. Khachaga mema mjaho ba ma polisa mo. Ka bjaga mo kwalla ma polisa mo. Kwa nyamela ka mfolo ma mjaho. Bomel wenda iselete nda polisa kota se a high security area. Imkhona ngwane mo le mo le masora ka kwalla. Nyamela ha ga dawo nyamela o hlasa wa Afrika o hlaisa afiti e bua masisa pele and oath taken before the court lo ho hla fela bo ka US police to refute the allegations or contents ba mamjago twale kana le problem ya human trafficking in principle
mapolesa a traffic le mamjafo a bita a violator the territorial integrity ya South Africa ka go ba smart le motho a kene ka kana ha ene illegal in that temperament are we still saying ha re kopa a ML ka thoko nyewe di batwe we have a sub authority to influence Hogana Commissioner if you tamai things katama. This the incumbent commissioner was our comrade and the president of this noble association. We have been pivotal before there. Under commissionership and at them shakas. Some of the moves how we share way back in 2012. And when we compare, it was the possibility of how I remember between the utility of Emily I follow the due process. So, hiding Manga Homo, when I made them up policy, or Laga kidnapping, dwelling you see the element, the human trafficking. Of Fumana, Lesotho, if it really is safe haven in a transit for transnational organized crime. Any person, if you want to fly to America, residence permit. If you are lucky, you get the permanent residence permit. Then you fly from here, Watama. And that thing started as far back as 2010. Had our cabinet as South Africa. Ubona ile hona yuale, how about the compact could issue a matter of human trafficking. It was so like because we are the syndicates. Zayona Tabai. Get all I can see. Yemia Mamgaho. Tasha Hanyano and Equally like Tasha. The assistant commissioner complains in discipline that Demapo. How that out of your complaint, Mantis Matella, in the way of summer. Yo Afananga on a Avenue Bonaca about Waka Samona in Yuli. And in that regard, KC Africa directive, ya wants a honorable man who because about what Kosan, Kibonaba and Lemata, KC were included in the Kotasmo by the duty. Hate one, that's all. So that is the landscape. On the topical issue of police brutality. How am I talking about the Gagama police? I want to my eye. But I have a lot of drinking out of other police table, Katoga PTC Gamu, basketball Hakata. But what was one of the charity begins at home? So we invent torture at the Daba Isabatu. We come back and say, how about Amaya? By election. In law, Timothy Commissioner as police out. More police are better to Zamala. Are Ben Legato Musaviti, pending any criminal empire. Not police brutality alone. But then again, police brutality. Or one of the take it never quite. High enjoy Muturi, Kimutu Apple and Lucio, I get your interdiction. I enjoy it more. Halakamova. We are interdiction, Kanama Police are interdiction, Lipida charged. Lipida Wutona, I go to Wutona, what happened? That's procedural malpractice. Hai qua a bike like it's near the dog Police who cannot go sleep. Can I be taste to Bamuna? They were right about Shakama Fukama. 12 who to China interest empire. They established the cause of death. Okowa established the cause of death. Evidence in everything you want to new get like him right. You can do that. Mapoliza to Amona at Hino Topia, see Mapoliza Vitato. Adama Kuchima, Avia Tunamuaka out Tunamu. And I am a camera police move. Who Fapana Loba Kusha, he stated the any promotion. Then when we say something, however, I admit it, who go higher the Hawaki. In our dispensation.
re lwantsha bookamedi ba sepolesa e benya mesebetsi ya rona re le mapolesa go lwantsha ditlolo tsa molao mme tlolo ya molao ga se tlolo ya molao fela gobane e entswe ke motho a le sa dilo e tlameya e be tlolo ya molao go tloga ga e entswe ke rona mme we should have been held accountable gore tlolo eno ya molao e tlile re je re ne re buile ka taba ya di-court order re ne re buile ka taba ya di-court order bomme le bontate court order is not a circumstantial issue ga ke e phethagatse because ke utlwa e ka wa lokela gore ke e phethagatse ke e phethagatsa because e le taelo ya lekgolo go o etsa le mona o ebene commissioner ka sepolesa nakgolo ya mehleng o sa re yena a ka bontshe gona ke ka mabaka a feng a ke keng a mo isa gae a ngola monga gona wa tseba ha ka ta o ngola ya ba o ya lekgotleng a fita a thola ntho dijang court interdict e reng motlhompedi nakgolo a se ka ba mo tlosa mono ka poala ela motho leo ka mo tlose mono go fitlhela nyewe e fedile ka le mokgatlo wa sepolesa ka ne ka mosapota gobane re taba eo e ka go tantse tsela eo a na tloswa ka yena procedural wa sekolo mme o na entse hantle gore dule a gola a bile a thola court interdict e ile a mme mapoleseng ga o so ka o feta 2 months fela o fitlha transfera lepolesa mono le ya mo ngolla le ka nnete ntate ke kopa o se ka transfera mo ka bile o sa transfera ofisi mono ka mabaka a na le yana le yena a tsamaya gola eno a tsamaya go tla thotse court interdict ya bja mo fa yona ita ka ta mo fa yona a bo mo ke mo nga monyana a bja mo beya ka o dima ha ya ga wena ka wa taelo le go go bulemo. This is the same commissioner who is a product of the court interdict. So ha ile motho a mo kalo ka tona go loka the whole government e mamela taelo ya le go tla go a ha re emele case fela tsale ena a ke ya emela case fela e be ntse le ha go bua sepolese mona ga o trainwa ka tlase ka mane wa utlwa wa sala pele go bane ha o le mo 55 yo go mme taba ena ha e ka ya nna ya tloela a kekela re tlo senyetsa bana ba tlang ka morago a be sentse re sa ba senyetsa ge ne ke thabile ke di court order ka tsengata tse about 7 o ya wa go commission of inquiry le a mo tshwarella tsa gona go dikisa nna dikisa ba dina tsa ditlola ka molao ha se ka ba taloka be ba di tla loka fela ha o ka kenwa ka kgotla di tla loka fela ha o ka kenwa ka kgotla ka po ha ba le ntho di tswang out of court settlement ke ya e feta ke a tabeng tsa di-promotion ha e sale o tloa ka 2017 ge kena molekong le ntshware le beng baka ba o thiba di-promotion tse ne re di ka thoko o molao re feta re di mouta di-comrade tsa rona tse ne re ba bitsa diphiri ane re ba bitsa diphiri gobane ba ne ba ile ba promotwa ke mmuso wa go kanyana phiri jwale mapolesa le ona ke karolo ya setšhaba ba reella batho ya ka di-circumstances tse teng ka nako eo ba ka ba itharasolla ka fita ka ba tšeketšela high court ba appeal court ka fita ka ba tšeketšela pele nyewe e fela ya ba commissioner ka o promotile batho bang in the same fashion ga ka di bouta mapolesa a comrades le tle le ntshwaka le beng baka gobane re ke diphiri we are very clear on the principle ya legality ge ne re fela ga wa followa tsela e nepaetseng ya molao we want to observe issue ya gore re dula ka le mokgatlo o a political mme ka molao e hile o ya political. That is why re sa tshwaneng le bo Popu le bo Khosatu re sena any alliance with any political party but di-politiking re teng. Our politics are very simple ke di-politiki tsa bosebetsi empa e le gore ba bang ha ba ile ba ka bona re bua le re ile o senya motho a itseng ha re kgutla ka ya wa itseng ha ka ba bona re ile wa a different person ya nang le yena in the political sphere se le tšhintšhile se le tsamaya le manna so ne ke le di-promotion beng baka gore go fitlhela tsatsing lena re na le di-promotion tse le ka di kenya ka January
2018 e le di-promotion tse jang letsatsing lena di ntse di ka gola mme di-promotion tseno ke tsona tse re baketseng bodutu hobane commissioner ka ona tshwatse ka di-5 tsa kgwedi ya 10 2018 gore ga fela nyewe eo e sa tswe kapo re sa e hule setsweng ke ya molapa re na ba le kgotso le re se re tlwaetse go tlhoka kgotso. Now ha o qeta ho etsa lockdown mona go fitla o promotwa mosebetsi ya sebetsa re ka la sepolesa mo ana ntse a sebetsa le ntho e bitswang fingerprint technologist ya ba wa intlafatsa o ya sekolong a khutla e le medical doctor ga di hloka dingaka mapoleseng but o fapana le go etswe appropriate measures ya hore a etse incorporate ka ga sepolesa e le ngaka ya ba o fitla e tsa khosa ya le mo PTC mo under COVID ka ngolla le tona ka ngolla le la commissioner ka la le mapolesa ana gona wa etsa expose for this deadly virus aga ba bona di deficiencies mapolesa mona in law go hlakile gona o kena o le modika o kena o le between 18 and 31 or 32 not any other way eno fitile mona le 40 jwale ha kata wa kena e ba cadet o kena e le cadet office ya mapolesa mona in law e promotwa ke bona e seng commissioner of police himself. Then when you go to the relevant authorities I should digress a bit. 2017 more ahead of elections in a little petro portrait that Amaro Mama Honalaba about how we are going to Kamala. Havana can get about the Pina Pina make another give Mushiba to Tansara, also to a by Sakana. When I go out, we are going to Tamia, we are going. When I go out, we are going to Tamia, we are going to never shoot never shoot a citizen. Kiana Verana to get out like a plamaco. How known a piety? Eba police authority is in charge. Like our grass wood is in ye, Mukolodia Moza, one of Squiti and Amro Police Agma. Kadala Damana Capucini, Tata. Linen Telebona, Hazi is not even away for his Cascutia. That authority to direct the overall direction of the police force in terms of police is vested in the minister. Babanga Babavikani Bamatuna Mono, they seldom related to me. So, what did they promote? You come up with the Velasa Penny from Madama Polesa, the assistant commissioner. A promote that for Gomala. Tabana Cabana will promotion because Hakakosa as a matter of principle. You got a target debate because promotion means development, financial and otherwise. So, as if that is not enough, aware of promotion. That's the most appalling thing about the promotion down policy. Hala Hakatam good. How would you allow them? Waiting here, the inspector, come over with the towel, he's in outside. Tabayana policy, every time probation, the credential, experience, versus Tabaposino promotion. And that has rendered this organization to the paralysis here today as we speak. So how we are about to go now, Banana to intervene. They do the contrary. But if you have a focus, he said, I want to Mahatmas police. Tava Emwe, a Hola, in a Beshi. Kitaba ya Mutatua, Deputy Commissioner of Police. Kitaba Gabunde, Honora didn't get to Maho. Hoko Haita Hala or Rebe of Siria Galogalo, Yatama, Police Pagamenti Ma.
ho qetelle ho etse tsona ditaba tse ntse etsahetseng tse amanang le taba sexual offence e re le ha sa ntse a rimantuwa ya hlahile ka pela lekgotla motho e mokalo e be o ntse a le teng maporeseng re kopile mme masina buano hela ha o bona la commissioner ga sepolesa a hlola go sebetsa ko wena ka o ima ka o tsang direct hela o tla isang eo interdiction neng ya o etse go tswela pele ura e go tswa le yo a re commissioner ga ona le matla a hae le yena ona le a hae mokolodi ya ka ba mmotsa ona a hao ke afe ono ka nna go so ben baka in a nutshell